bersyukur nak keslem jong unongsan Hima. Ki Nonghikai Skul Lower Primary Hagari India Barok Kawai. Kila penkut no ya ke bus Bharat Yatra kepada ke jinyat keleng saudong keri. Ban pensngau ya ki mat jing dawa nak benta ke bahaga miat jong ki Nonghikai. Bat kini ke Yatra kalakut menta ke sengi ke santarik urisau arajar arpulai. Hanong ba New Delhi hadin bala penlong shibnai kenti naduk ke santarik unailur arajar arpulai. Ki Nonghikai Skul Lower Primary na Meghalaya ru kilaya poilang senong ba New Delhi hagani ka sngi papenkut ya ke Yatra ha kepada ki spangut ki Nonghikai kila laj banya simbenta hapo ke jinyalam u General Secretary ka Amsta ba FC Chulai baru Presiden ka Amsta Mirthunjoy Marang la sakiru ya ke jingmanya simbenta lang di Nonghikai Skul Lower Primary na Kelenggeri India hagawala penlong ya ke jinyalang penkut Hasiri Fort Auditorium Institutional Area New Delhi. Ki cincau umat ki Nonghikai ki mat ni syate mrau habun ki liang kathia kadem kambyang nadang step mi hap ki ya ki hybrid ban ai jing star man ki por ngi hap mi sha surok bandawa laka hok bangi dei ban yo inrei om dan bas ngau inrei om dan bas ngap Misa ha ching lengo Ni dawaya kaha kung ki Nonghikai Kalaway ki hapred bakin syai pernai Ki ching ki babu Nonghikai ki mat Labun teli ki snem Bangin pratya ching syai dalin tiba Min siam trong ni karhem Katulom Nonghikai man ubnai kam tikna ki jing janjar hayeng ni mat met ban min siam ni ai ki kena ban hikai and also to the President and also to the General Secretary, Treasurer, Executive Committee member of the central body, and also to all my dear colleagues, and also to my dear teachers over here. Yesterday, the 4th of September 2023, we, the state of Meghalaya, has joined hands in the procession from the office of association via this Polo Bazaar Police Bazaar DC office and back to the starting point. Around 2,500 primary teachers have joined hands, and now we are here to join hands with the state of Assam to demand the implementations of old pension scheme and also other demands. We hope that the state government pay attention to the demand of the welfare of the primary teachers after their retirement. Assam State Association will march from today and hand over the Yatra to the West Bengal Primary Teachers Association. And on the 5th of October, our state, Meghalaya, and other states affiliated to the AIPTF will join hands at the Tal Kotkara Stadium, New Delhi, and here AIPTF will take the next step of action. Thank you very much. Long live AMPSTA, long live ASPTA, and long live AIPTF. Thank you. Hagani ka sngi lale buram bat ken ma buram ru yo National President ka All India Primary Teachers Federation Rampal Singh ubadang shuklat shen ha kepada dan langru ke Susan Hopgood kepada ke Presiden jangka Educational International Nolor Ukamala Kantha Tripathi ubadai General Secretary ke AIPTF. Kini ke bus Bharat Yatra kala sedang na baro saudong keri India kata
na ka than chitai lam mi ngi nang tapat ka west ka north badru ka south India ha ka santrik unai lur arajar arpulai bandawa na ka sarkar pedeng ban pentrai kam biang ya ka baibam ka baju pentrai kam menshwa lani ka old pension scheme na ka benta ki nong trai sarkar bat kumjuru na ka benta ki nong hikai bat ban thong kampura lani regularize ye ki nong hikai contract habaro kirukom bat ban penlong renti ye ka jing seo na ka benta ki nong hikai hakari baro ka wei चाहे संघर्ष का काल हो या शांति का काल हो हम लोग सब साथ मिलकर के काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे So comrades, I pay my condolence to our veteran leader रामपाल सिंह जी उन्होंने बहुत प्रेरणा देने का काम किया आप लोगों को तो खैर बहुत ही प्रेरणा दी होगी उन्होंने But the way he aspired on that day, I cannot forget. उनको मैं इन्हीं शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि इन जर्नलों की रहगुजर से चमक छोड़ जाऊँगा इन जर्नलों की रहगुजर से चमक छोड़ जाऊँगा मैं अपनी पहचान बहुत दूर तक छोड़ जाऊँगा मैं अपनी पहचान बहुत दूर तक छोड़ जाऊंगा और खामोशियों की मौत गवारा नहीं उन्हें खामोशियों की मौत गवारा नहीं उन्हें शीशा टूट करके भी चमक छोड़ जाऊंगा शीशा टूट करके भी चमक इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उन वेटरन लीडर रामपाल सिंह जी को बहुत जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और AIPTF को जो उन्होंने उनके साथियों ने इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया आज इतना मजबूत संगठन पूरे देश में खड़ा किया इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आज आपके बीच में नहीं आता तो बहुत मिस करता बिकॉज when we came to know about this यात्रा 4 यात्रा मालूम तो था हमने रिक्वेस्ट भी की थी अपने साथियों से जहाँ तक संभव हो सका हमारे साथियों ने इकट्ठा होकर के स्वागत सत्कार भी किया खासतौर पर असम के साथियों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने शुरुआती तौर पर ही वहाँ पर एलिफेंट मजदूर यूनियन के नेतृत्व में उनका स्वागत किया देश के तमाम हिस्सों में जहाँ पर भी आप गए प्रयास किया हमारे साथी पाठक जी ने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट किया और जहाँ जहाँ भी संभव